Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Kakot Yakia Kajela uba heng habai keren bet ginong to kubor wala penpau bana kaliang gojungu wala de banyak keren bet presiden ka NPP Meghalaya Dr. W.R. Khaluki habai de bet karai jong sorkar ban siu ya ka income tax na ka benta ki officer ki basakri hakat sorkar jela ki badai nabar ka jela Shushu nagaliang uni menteri ula ongru baki basakri ki pajba kimdei tangki officer haskatariat ni ki officer haki district ula ai kunuk saru ba ki officer ka ICAR bat ki wei ki batrai haki tanat ke sorkar ki batrai haka kat lingsun lada makiru kinong ba ki haban ai ba lada makiru kin wan kamat bandawa ba sorkar jela kadai ban siu ya ki income tax na ai nginyo ya kapisa mansiu naga banta jungki ba presiden yung NPP ngilai syong ngilai perkat alor yung katu gara yung cabinet ka bangar ngamdan ngamdi mga percaya kata kay gara yung cabinet dan ngamdan lu kadiga part of my decision NPP president alor yung katu gara bagalarai ka cabinet ka ba pan reimburse ka state government ka 9% naga banta income tax ka bagi siu maki ba tray ban syakri hang ni tingong ipi ki ba syakri hang ni pag state ka Meghalaya jungi ki ba ai ka service di pajba amdei tang ki birokrat sa secretariat ba kani amdei tang ki birokrat ki ba ki district pinapit kung ko office ICR ki ba tray nam tang nong rep jungi hang ni power grid ka ba ai ki power connection ni hang ni pinapit ya ki department ki ba ai ka jing syakri ya ki kum batray nong no kum ga batray hepo ki airport jungi ru keyboard ki battery telara gila syar mukir ki claim betong bayangiru kena persen ngiri man ai ke sorkar Meghalaya tiga mut income tax jungki baro lah hapsi ulun tingin na ingin kersan ga ke financial position yang state ni tapi uban ai tangi gitu ki battery secretariat bat gitu ki tribal ki battery sabar dung ngejela denem dai tikiwe itu kita nam gahak kumaki syong no akum ki army CRP so many people are working in the state of Meghalaya as jikshakri timakiru kita nawangin lem no yang hapakat igni review tangata